Bedang. Boleh melebihi kum nek. Melapan kemeranya yang ngasam bro. Ngalayo nga ada kayong kasam. Abang ngadi dah kamu sabhala deh. Benar ngapan pisah pi. Baba baham. Nai penong re ya kiman buat. Pada pi penong kan no ru. Ai kemari lekat bang. Pada uya bro ai mari yap situ. Balik duduk kena yang tah. Lada ulang makan aku menurut ingin habis kiri bakti mangiam duduk nomor dekur jatuhnya. Ngate ada lele ru ya. Ya ru buat. Pada uya kumno ru. Umar adap situ. Aduh kata bukan banyak nga. Kamdan syuk tegakor ke buram. Kaya unman ro. Saya mempercayai. Syum na. Mana penhep pesannya pa? Mana pi penhep pensan yang ah. Yalah dia tang ban buai tu umlam kata ru penhep pensan yang ah. Pit ke sameran. O kumta kata ru dang penhep pensan ipa taruan kran kop. Ada meneda muan tan baba kata la siapa meh ge. Haki surok kan? Kaya nga pedok perang ta. Tumut pabang surak. Oh? Mesyang kop. Wajib beli merakti yang ada ipa yang abak hari berjerakti sedang mepi. Hah? Fong na? Wajuan pedi itu julang buat aja ngah. Hah? Fong na? Belai. Hah? Boleh. Ini kada ka yang ni kamaran thamai jong phi ne. Kaduk ne phi pani bor separaro. Pohon kan bapa. Kini arngut tetek lakum kesolom bergi. Kabak kisah kendo, kisah adat kisah surat. Kim kencu wat cian men separaro. Ngalem na ken. Kat kepararo, kap ken men dia nga. Am ken men kum no ken. Apa piru yang hapim ken te kapara. Tolong yang. Duduk kita nak secerang. Meru bedang lalu methan bam no terca. Dah meh, lekan sampai ni nga. Tiap bapa na sangkai pima, alin na sang asalor. Kim. Oh, sino kum na yalut? $1. Really shay. Waiting nga ne. Shay de korjo nga. Wa the turu kai man ne. Shay galacha. Da thidram ro ya the ke brek shay. Limat galacha keras na. Kia no.